Angelo Mosete and Miss Hani Contado. Ang masunod nga mag-interpretar sa Kuratsa, waray ba kundi si Mr. Jory Irinco, papadisan ta kan Mrs. Sencha Balmes. Kuratsa. Thank you so much, Mrs. Sencha Balmes and Mr. Judy Rinco. Ang masunod na masayo sa Kuratsa, waray ba ako ni si Mr. Randy Adarayan, papadisan naman kan Miss Melanie Asivar. Kuratsa.
Salamat, Mr. Randy Adarayan and Miss Melanie Asibar. Ang masunod nga mag-interpretar sa Kuratsa, waray ba kundi si Mr. Luis Salayon from Marikina, papatisan ta kan Miss Marites Servito. Kuratsa. Servito si Mr. Obit Bada, tukar maestro. Ms. Marites Servito and Mr. Obit Bada.